Stefan Černetić godinama se lažno predstavljao kao princ od Crne Gore i Makedonije, ne bi li stekao financijsku korist i besplatno jeo. Spisak nasamrnih je podugačak, a među njima su i slavne ličnosti, poput Novaka Đokovića i Pamele Anderson, koju je čak i odlikovao. Stefan Černetić, novinar i gastronomski kritičar, godinama se predstavljao kao princ Crne Gore i Makedonije i nasamario je veliki broj ljudi, među kojima su i političari, biznismeni, glumci, sportisti. Bila su mu otvorena sva vrata svetskog visokog društva, praveći se da je nepostojeći princ. Bio je uveren da je potomak Konstantina Velikog i, kako piše na svojoj web stranici, imao je sledeće titule: princ Crne Gore i Makedonije, Srbije, Albanije i Vojvodine. U podnaslovu čak pominje careve, Carigrada, Rumunije i Grčke, sa kojima je povezan. Onima koji se slabije razumeju u monarhije i njihove loze, Stefanova priča uz propratne fotografije može da zvuči veoma ubedljivo. Ipak, kada zagrebete malo ispod površine, njegova dobro osmišljena prevara počinje da se raspada. Ukoliko uđete u kategoriju porodično stablo, vidjet ćete da Stefan u stvari potiče ni manje ni više nego od Julija Cezara. Da stvar bude tragičnija ili komičnija, na istoj web stranici nalazi se mnoštvo novinskih članaka i televizijskih priloga o njegovom visočanstvu. Od italijanskih, francuskih pa sve do crnogorskih medija. Njegovo putešestvije su opisali svi svetski mediji. Putovao je Evropom u crnom Mercedesu sa crnogorskim zastavama i lažnim kraljevskim oznakama. Navodni princ od Crne Gore organizovao je balove, dodeljivao titule viteza, viskonta, dame, barona i također tvrdi da je potomak slavne srednjovekovne kuće Crnojevića. Nije propuštao prijeme koje su organizovale prave kraljevske porodice. Upoznao je kardinale i pravoslavne episkope. Ima i fotografiju sa grčkim arhijepiskopom Jeronimom. Družio se i sa mnogim svetskim poznatim sportistima. Ovdje ga vidimo sa Novakom Đokovićem. Gradonačelnik italijanskog grada Monopolija, Emilio Romani, priredio je prijem u njegovu čast, nedugo nakon što je Černetić obećao da će promovisati poslovne planove za to područje. Jedino što me teši, rekao je gradonačelnik, je što nisam jedini kojeg je prevario. Princ je bio toliko uverljiv da je 2015. godine uspeo da Pamelu Anderson spusti na kolena ispred sebe da joj dodeli titulu vojvotkinje. Na zvaničnoj ceremoniji u Genovi mač joj je prebacio preko ramena kao i njenim sinovima, Brendonu i Dylanu, kojima je dao titulu viteza. Njegovo veličanstvo me je zaista počastvovalo i zahvalna sam i uzbuđena zbog njegove velikodušnosti, rekla je glumica tada. Černetić, koji je rođen u Italiji, a živi u Turinu, izazvao je interes vlasti, boraveći nekoliko dana bez plaćanja u luksuznom italijanskom odmaralištu Fasano. Sastao se sa biznismenima i političarima, ali kada ga je hotel zamolio da plati, uputio ih je na makedonsku ambasadu u Rimu. Odgovor koji su dobili bio je: ne šaljite nam račune, mi nemamo princa i sigurno ga ne delimo sa Crnom Gorom. Italijansko ministarstvo spoljnih poslova je obavešteno o tom pitanju i pokrenulo je istragu. Konačno 2017. godine italijanska policija upala je u domove lažnog crnogorskog princa i pronašla lažne pasoše, uključujući i diplomatske, sa lažnim naslovima i medaljama Kraljevskog parlamenta Crne Gore, pa čak i pečatom. Kao što je policajac rekao, vidjeli smo mnogo toga, ali tako nešto prvi put. Pored svih skandala, samoprozvani princ pojavio se 2019. godine
u grčkom gradu Seres, tačnije u Strimonohoriju. Princ je tamo učestvovao u proslavi, jer otuda je poreklom njegova supruga, Karoula, i na ovom snimku ga možemo vidjeti kako pleše Pondijaka sa meštanima. Iako je 2017. godine uhvaćen na delu i brojni mediji su pisali o njegovom lažnom predstavljanju, Černetić se 2022. godine neometan ušetao na Plavi dvor na Cetinju na proslavu povodom Dana državnosti Crne Gore 13. jula, koju je organizovao tadašnji predsjednik Milo Đukanović. Černetić je na svojoj Facebook stranici objavio fotografije sa proslave kako pozira sa Đukanovićem i crnogorskim knezom Nikolom Petrovićem Njegošem, unukom kralja Nikole, koji je vladao državom od 1860. do 1918. godine. Kancelarija predsjednika Mila Đukanovića pozvala je na internu istragu nakon što je muškarac koji se lažno predstavlja da je princ Crne Gore i Makedonije prisustvovao proslavi Dana državnosti na Cetinju, iako nije bio pozvan. I to nije sve. Istog dana Černetića je ugostio i vrhovni episkop Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, mitropolit Joanikije, koji je krstio Černetićevog sina Ivana. Stefan Černetić, ukoliko mu je to uopšte i pravo ime, je lažov i prevarant, što je potvrdila i italijanska policija, koja aktivno traga za njim i njegovim saučesnicima. On nije pripadnik nikakve kraljevske ili carske familije, a pogotovo nije njen nosilac. Na sajtu lažnog princa izlistane su sve njegove diplome, ordeni, kao i mnoštvo poklona. Među njima je i onaj koji je Stefan navodno dobio od ruskog predsjednika Vladimira Putina, a u pitanju je skupocjeni sat. Naravno, vešti prevarant kakav je Černetić, lako je na svoju stranicu mogao da postavi fotografiju sata koji zapravo nikada nije dobio. To se odnosi i na sve druge zahvalnice. Među svim tim silnim materijalom nalazi se navodno i pismo iz Bijele kuće koje je lično šef osoblja Reince Priebus poslao Stefanu, i to u ime predsjednika Donalda Trumpa. Černetić i njegov ambasador su koristili društvene mreže, napravili su čak i sajt kako bi privukli pažnju aristokratije, biskupa, privrednika, kulturnih radnika, a da bi pridobili ekonomsku korist. Oni su uspešno vodili zvanične razgovore sa uticajnim ljudima i dijelili im lažne titule i priznanja, i svi su im verovali. A da li to i dalje rade uspešno, vidjet ćemo.